Hi everyone! Welcome back sa ako ang YouTube channel. Jesus, I trust in you, wherein makita ninyo ang daghang mga collections sa mga prayers, simple prayers, mga guides, mga tips, all about Catholic and all about prayers in Bisaya, Tagalog, and English. Karon kay na ako'y nabasahan kung unsaon pagpangumpisal sa pari. Nakapost na ko og video regarding ani, pero ako lang i-remind nga. Sorry, yung sa madini. Mo ni siya ang buhaton. Kung nagplano ka nga mangumpisal sa pari, ayaw diha dayon. Tagay sa og mga duha or tulo ka adlaw or pila pa ka days ang imuhang self para pag hinumdum ba sa imuhang konsensya unya pang nga unsa tong mga sala nga angay nimong ikumpisal, pangaji o pangayo o panabang ni Mama Mary o sa Holy Spirit nga lamdagan ka sa mga sala nga angay nimong ikumpisal. Dili itong mga sala nga kanang habitual sins nga sige nimong gibalik-balik og kumpisal. Katong mga bugat nga mga sala ayaw jud kaulaw nga ikumpisal na mga mortal sins. Hinumdumi kaniadto ang imuhang mga sala nga nahimo nga mo'y nakapaulaw nga mga bugat-bugat jud nga mga sala. Hinumdumi pangayo og panabang ni Mama Mary og sa Holy Spirit nga imo nang mahinumduman og mas maayo nga imo kining isulat sa papel. Isulat ka na sa papel para dili mo kana makalimtan nga dapat masulti na nimo sa pare. Kay nigduol nimo sa pare, pwede ra gyud nga imo nang basahon ang tanang mga sala nga imong nahimo. Like ang bugat kayo nga mga sala, no, for example nakapa-abort ka, kanang nagamit kag contraception, nakapalaygit ka, vasectomy, nakapatay ka, wala ka masimba og Domingo, mga mortal sins na inana niya, sige kag pangalawat niya, wala ka nakakumpisal, angay po na ikumpisal na siya, kay ngano, murag sala po na siya, kay nagpasipala na kaana sa lawas ni Kristo, nga dili ka takos man pero nidawat ka sa lawas ni Kristo. So mas nindot mas gi-required man gud sa simbahan nga mongumpisal kadaan usa ka nga makakalawat nga kanang limpyo na kay naa sa Bible guys, sa 1 Korinto man siguro to nga ang pagdawat sa lawas ni Kristo dapat takos ka, limpyo ka, kay kung imo nang dawaton niya dili ka takos, nakasala na kaana sa lawas ni Kristo, nakasala na kaana sa Ginoo. So angay ni mo kumpisal. Nya another nga example nga mortal sins like nakapatay ka or mangingin ana ba? Ya mga venial sins kanang nakapamakak ka, nakapangaway ka, nakakuan ka og mga sekreto, ana ba? Naakay daghang mga patuo-tuo baloon sana na mortal sins ba na oy, naakay mga anting-anting tuo ka aning daghang mga patuo-tuo, naakay mga yam-yam, mga orasyon mo na siya angay na siyang ikumpisal sa pari. So unsaon man nato pagkumpisal, no, kinahanglan na to imo na tong gisulat na nakay mga sala, nakay mga sala, no, imo nang gisulat sa papel nya pangaji sa gid og amhan namo maghimay ka Maria nga kanang lamdagan pagyud ka unya kanang dapat nga imo na jud nang tinud-on bisan kay daghan og mga pagsulay nga labi nang uban kay daghan kay magsuso sa atong hunahuna ba kining ang pikas grabe sad mo bira nato nga dili ta pa kumpisalon, daghan kay mga reasons, ayaw jud kahadlok paning kamuti nga makaadto jud ka sa kumpisalan kay mao na pinaka importante nya iniduol nimo didto manguros man ka ana, no. Nya maingon na ka, Padre, bendisyon ni ako sa akong mga sala kay ako makasasala. Sukad sa akong pagkumpisal, ikakuan na karon ka tuig, 20 ka tuig, 5 ka tuig, bla bla bla. Ginana. Nya mao ni ako mga sala, Padre. Nimo na isulti na nimo ang tanan nimo mga sala dayon. Paminaw sa pari kung unsay iyang itambag nga nha kanimo ug sa mga penitensya nga iyang ihatag nimo, tumana lang kung unsay iyang isulti. Sayon na jud kaayo, ayaw kaulaw, ayaw kahadlok, mas nindot jud kaayo nga mangumpisal ka. Mao na, sayon na jud kaayo, mura tong buhata.
Basta kabalo na kasi mo mga sala, ayaw ura-ura mismo. Dapat kung anon sa nimo imong tanlag, imong conscience, imong i-recall tanan mga past nimo nga mga sala kay masayang ra gihapon ba nga naidaghan kayo nga wala nimo makumpisal niya uban na kumpisal nimo naari gihapon nahabilin mas bintaha jud tong makumpisal jud ang tanan like nakapasakit ka sa imong isig katawo nakapangaway ka daghan jud kayo kung na ako'y list dire kanang kumpisal guide ibutang lang inyong email address, i-comment lang inyong email address below kay sendan ta mo sa email sa mga sala nga guide ba kung unsay angay ninyo nga ikumpisal. Sendan ta mo sa email. Okay? Salamat kayo, babush!